Malina Enrosadira, najbolja konzumna malina na svetu. Enrosadira je remotantna dvoredna sorta maline, veoma krupnih, ukusnih i čvrstih plodova, prosečne težine 7 grama, kompaktnog konusnog oblika, sjajne svetlo-crvene postojane boje i veoma dugog veka trajanja u svežem stanju. Enrosadira pristiže na branje krajem jula i bere se do kasne jeseni, a u visokim plastenicima do decembra meseca. Enrosadira je kompaktnog srednjeg rasta sa jakim izdancima i veoma je tolerantna na bolesti i štetočine. Sertifikovane sadnice Enrosadire i primjena svih agrotehničkih mera u punom rodu daje prinos od 25 do 30 tona po hektaru. U intenzivnoj proizvodnji sa prolećnim i jesenjim branjem postižu se prinosi preko 40 tona po hektaru. Preporučuje se sadnja u saksije u visokim plastenicima koji će produžiti sezonu branja i zaštititi biljku od spoljnih klimatskih uslova i tako obezbediti prinose preko 50 tona po hektaru. Bere se za 20 do 30% brže od drugih sorti jer su plodovi veoma dostupni za branje, obzirom da ima kratke lastare i izbačene plodove. Enrosadira je licencirana i zaštićena sorta od strane italijanske firme Vivaji Molari, sa kojom svaki kupac sadnica potpisuje ugovor po kome ne može vršiti umnožavanje sadnica za svoje potrebe, a ni za dalju prodaju. Floriva je ovlašćena za proizvodnju, uvoz i prodaju sertifikovanih sadnica maline Enrosadira za teritoriju Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije.